Clear to te hin zawai hin si bai vek ule. Tun chum video a chuanin Indopui pathum na hi kan hmalo ka awm reng em ti te kan soin kan ngai thla ho le don ani. Kum masalam panga chang to a news kan lo ena kan lo thli thlai chuanin kan she cheu ome. India's Ministry of External Affairs chuanin China ina Arunachal Pradesh state a location mun shang somni pasari a ming an thak tur thu khan na sataka daudalan tumani ti te kha kan chiaring kan ngai thla to ome. Tin G20 meeting kha China chuanin chan engemoni shang chuan lamin aron chula. Kha G20 meeting kha Itanagara ne ani chu Arunachal Pradesh state capital ani. Arunachal Pradesh hi China chuanin Tibet peng ani. Tibet rambial chunga mi ne ti in an lo soi to chin ani. In India le China sipai te anin machon khanin Indian army le government source shang ina tarlandanin India sipai somni an thi ni ti te kha an lo chwai to china. Eng thu zong kan hanen hianin China hianin India hi kong shang ina bayani ti chu phatwal ani lawa hai thei po ani heklau. Amai ro chu India ron beidan hi China chuanin ral thuam shang silai te missile te bom te amang lawa kong dang de in aron beya chu map te aron siam cha propaganda shang aron neya tin chu mai ba ka India ram chu te reu te a la tha nai sheta nei kha aron tum chau zelani. Many som pan hi sang hi som ni panga khanin China's military and civil affairs chuanin Arunachala mun som ni pasari chu ming an thak tur thu kha an lo soya. Arunachal hi India rama post te polani lawa ate kwalin square kilometers in kwalaya ni pha. Arunachal Pradesh hi India rama state pakhat ma sanga changin aloni to chin shima. Hetiang anga ming thak tum hianin China hianin voyeng mozat alo ti to a kumsang ni somni pali khan alo ti to a kumsang ni somni pathuma khanin China khanin G20 summit ane lai khanin alo ti le to bokani. Tin chu mi ma po chu an lo ti le to ni chu kumsang ni somni pakhata khanin Mven khaya naidu ina Arunachal Pradesh atlo don chuma khan ani nge chuan chu lo po kumsang ni som pasaria khanin China han hetiang bu khian an lo ti to a chu ta chuanin Dalai Lama spiritual leader chu Chinese hawina an lo du lo mai na Arunachal Pradesh atlo tum khan ani bok tikhani she thiam mayem India rama thil poimo athlena piang te Arunachal Pradesh ami poimo anjin na piang khianin China hianin hetiang tactic hi alo mangve si ani. Hetia han en mai chuanin China ina thil ti te chu thil hlawom po ni lo hi heti lai mun te chu India ina opreng thawa China ta ni lawa chu wan chu anon ti theingo thleinem ti te pon in ngai dan ani mai thei ma se chu tak chu nang le ke ina thil kan ti swal poimo tak te jing mi pakhat ani theitlat history kan han en chuanin thil poimo tak oma chu ram shang ina apoimo kan ti dam po in chen lawang chen khat chuan hun kal to a hne na han lo chandan te thil an lo ti swal to dan te le thil an zir du te ve en let nan an mang china ama ero chu China chuanin history hi chu tiang zong chuan a mang ve lawa ral thwa mata na mangani history han en wangwang khanin hun kal to khanin adu lo zong thil te lo ti tas la chu anot ria tin thil valak ama ta ni lawaram ni lo te po kha kata ni tiang zong khan siam dang lam china chu tak chu China hianin history ava siam dang lam dan le ata ni lo ata anga siam dan chu ani hetiang tactic amana wang hianin Tibet te Inner Mongolia te East Turkestan te le Manchuria te chu aram chunga senglu theita ni heng history shang te hi zoi muangin asiam danglama an mingte athak chauzela anua phei chuang khovel chuan heti lai chu China rambial lo ni sa reng ani hi tin ngai dan an lo nei pha thei ta chin ani heng ram Hong Kong te Macau te po hi China ne inzom na nei mi alo ma se chu tianga wang chuanin boina an lo to ka China kuta an lo tluk pha ta ani China hianin hetiang hian ati fawa chu athil ti fawa wang chuanin chin lema nei lawa adu tok lawa arila chambel zela nei bel zela du theita ani tuna chuan India ram bialami kha aron chu pui theita ani tun video a hi chuanin China ina India ram aron chu pui dan te le history a changa thil diklo alo siam chwa dan te border ra inti boina anlo nei tak dan te kan ngai thlain kan soi ho don ani history a le taila chu kumzaruk somni panga si hun la ya khan ania Asia khomwal pui hi tu nang hian adar nuai lawa hlom khat angin na oma
lal shang anoma rambia shang anopa India po ramchak takania China po in ama bikin Chinese dynasty aneya aning kara chuanin Tibet ram ma oma Tibet lal ram kha alian maya tunlai Tibet kan shat anga tereute hi anilawa tin ram shang kha a chen om mani chuta chuanin India rama Ladakh kan ti te Arunachal Pradesh kan ti te hi Tibet ram chunga om kha ani china Tibet lal ram chu an lianin an sak maya chu wangchwa chenom ram te adawa tikhan aram kha zaubel zel atumani 2nd century hunlai khanin China sa chuan Tang dynasty anoma chumi nen chuanin na satakin anin dawin anin beih na sa maya anin hne tok chin maya achan chu China Tang dynasty kha China lal lo om to kha cha chakpol tak an ni wangani ti chuan kum som chung te me omai kha Tibet lal ram le China Tang dynasty te kha mel makum hlun ni in anin dawa treaty and sign na in ka haite ampuanga anin daw le a khatiang re khan hunan lo mang china ti chuang kum sang khat zaru kum tir lama khanin Ladakh lal ram Ladakh kingdom chu aronoma Buddhist sa khwa zalen na le Buddhist sa khwa tam na hania alar na po monastery moi tak aneya wangte a culture kha azawin a moi mai ti awangte na larat chu mai ba ka sumdon na atan akong kha alun wanga ni bok Ladakh chuanin alal ram chu Buddhist lal ram ni ve thaute nen in zom na aneya chu Bhutan ram hi ania Bhutan ram le Ladakh an Buddhist an injiti dante le Buddhism ang kalpui dante kha ai nang vek lem lawa Bhutan kha Tibetina Indopui ber pakhadania nelo chang po anei china Ladakhina Bhutan avazoma wang khanin lasa shwaitu teram optu te khan lom lo emema an ngai po achalo hialani chung new wang chuanin pon lama inti boina lo chhuak ta china ni kumsang kha zaruk somsari pakwaron hin her chwa me chuanin Tibet chuanin an shwaitu Dalai Lama panga na kai shwaina in Ladakh chu an varuna sipai sang tam takte chuan Ladakh tlang ram chu an panta ni Ladakh ram kharam chak tak nima sela khati hunlai khanin Tibet sipai hote lodang tur le loma chon tur khanin anim pe tok lawani chu wang chuanin ni rei lo te nuwa Tibet chuanin Ladakh chuan neita mun poi mo tak te chu ala chungzinga chuan kultian monastery te chu anei vekta chu thakhat chung chau khanin atuk zal theita ni Ladakh lal dalek nam gel chu amangang maya chutia amangang awang chuanin North India lalram chak tak mai Mughal Empire chu azuk punta ni khati hunlai khain Mughal Empire kha an sak maya an kalna pianga khan hne na an chang theizel maya chuwang chuan Ladakh lal khanin Mughal governor Kashmir min hena chuan thu athona chu Ibrahim Khana ania anena chuan achan puina te azuk nge na Tibet army te chu thon kir tur le nor kir turin azuk nge na ni ti chuan Ibrahim Khan chuan sipai tam tok me chu ashwai ta Tibet house chu na satakin anwa beya Tibet house chu an chau to wangin ti theidangan nei to lawa an tlan chain an hole ta ani kumnga chung te me umai Ladakh le Tibet le athorwal puite chu na satakin anin dawani kumsang khazaruk somriat pali aron her chwa me chuan lelam ve chuanin indau hianin kongrau asulawani antia tin an chau ve to bokani chuwang chuanin remna tluan tling a omangai ani tian cheta a ti chuan Ladakh la le Dalai Lama pangana chu in remna thu soidun turin ankal khomta a khamikuma khanin historic treaty ting Moscow chu an sign don ta ni he treaty hi apoimo maya achan chu avoi khatna tan Ladakh le Tibet boundary siam fela om na masaberani tin he treaty hianin map akeng tel boka chu ta chuanin anram ri te chiang takin ne inziaka anram ria om na lai po Lahari stream anti bula nia chu dam chok bulami ani khami nu changche khanin Ladakh chu Tibet achangin separate independent kingdom aloni ta ni voini thleng hian he treaty hi Ladakh hi Tibet ram ani ngai reng lauti historical evidence he tak mai ti chiang tu chu ani amai ro chu voini hian he treaty hi engwangin nge China hian a omlo ang maka angaya aron namnula aron hambor na chanti te kan soi hauliang chumi ma chuanin kan thu soilai kha chunzom le lokila engwangin nge China hi Tibet rambial ain opna te avalua thu avanei theidan Ladakh chuan a treaty kha azoma ama le ama rawa in rela
tin lal te kha an thlat zel khanin ro an ron rel chho zel ani ama ero chu hun a ron kal zel khanin khang ro rel tu te kha an ron saklo so dewa chu ti lai chuanin Tibet po ama in rawa in rela mai ro chu Tibet chu Mongol tribe chak tak mai in an ron run ta chung ron run tu te chu Jonggars ti in an soya chu rem sang a la in China Qing dynasty chu Tibet pui tur o mangin an chhuk thlata ni anin soidana chuanin Tibet chu Mongol tribe hawin an ron runa chu wang chuanin kan chan puan ngai ani an tia mase ani na taka chuanin Tibet ram chu neya in rel bol na te ro rel na te chu nei an tum wang ani kumsang kha zasari somni khanin Qing army ho chu Lhasa Tibet capital a chuan an luta a ti chuan Mongol invaders ho chu rang tak mai in an hnu chhuak theita a chutia Qing army hoina Mongol invaders ho Tibet atanga anum chhuak vek nuwa chuanin chhuak san tamai lo chuanin official governor amban tia an soi chu Tibet ram an in rel bol dan te en thli thlaya veng him turin an hnu chhia ta a hemini changche hianin China chu Tibet ram an in rel bol dan politics te culture te le territorial matters zongzonga khanin an in rol chho fai ta vek mai ani ti chuan China Qing chu Tibet in rel bol na lu thoke ma wangin heng am political rivals tunge an thopuya tunge an dau tur ti te diplomatic relationship te le border disputes abik takin Ladakh thuan vanei na thleng khanin an in rola tin chuta chuan sul su tu ani chhauta zelani kumsang khazasari chhaulai bor thleng khachuanin Tibet le Ladakh in kara remna a oma adin ti buain anin dau ngai lawani amai ro chu kumsang khazariat kum chomhalama ero khachuanin Ladakh mahun ngorhing dot thei khopin thil adanglam chhauta ni North India lama chuanin lalram dang chaktak mayan rondinga chu Sikh Empire ania an base po Punjab pa ania an shwai tu atan chuan milar le chaktak mai Maharaja Ranjit Singh ani Maharaja Ranjit Singh hi lalfing tak mai ania economic political le kong engkima thil ati don reng in uluk tak le fing takin rawarel masachin ani Ladakh poimo na hi ashe me maya Ladakh an nei theiani chuanin heng tlangram te tin insum don ton na kongte an thun hwaya don ti an sha chu chuan India Tibet le Central Asia thlenga insum don na konga thuwa nei theidon ti amutlang vekani kumsang khazaria somthum pali ronin her chuanin Maharaja Ranjit Singh chuanin asipai te zinga arin ber le White Sand Bear General Zorawar Singh churam en thli thai turin Ladakh chuan hantir luta a Zorawar Singh le asipai te chuanin Ladakh an sipai te chu all samzet mai hian an han tuk dolta khata chang khanin heti lai rambia li an thun hwaya an da thaita ni chu min hu rei lo te a chuanin Ladakh rambial chu Raja Gulab Singh Jammu ram optu hwaya chuan an da ta ni Raja Gulab Singh hi Maharaja Ranjit Singh te ne na thok haule an ta na mi poimo tak ani boka ama ero chu Zorawar Singh chu tilaya chu atop du mailau Tibet ram thleng rokin asipai te chu ashwai zela kumsang khazaria somli pakhata phei chuanin hun ruak amai ro chu poimo taksi voinia exciting tia kan shat lar chu a han lata ni khati hun lai khanin oxygen chu mun ruak thil thau thalei theilo engatan ma man tlak lo ni o mangin alangna a voinia chuanin heti lai mun hi India le China ina anin chu mun poimo tak alo ni chhauta an han kal chhauzela amai ro chu thil reng kha adu danang le alo be sei danang vekin Zorawar Singh atan chuan athleng bik lau heti lai tlangram vot tak mai an han thlen chhau chuanin hlauna le du rum na thinlung apuhiala Tibetan sipai te chu China Qing army te chuanin ron puin Zorawar Singh ali asipai te chu an ron be te chiam maya Zorawar Singh ali asipai chau to tak mai te chu Himalaya tlangram thlasik laya vot tak mai chuanin aman boxia an chau to bok nen imbe na na satak a oma thisen chhuana na satak a om hnuwa Zorawar Singh po chu tha ani ve ta ni General Zorawar Singh han thi chia mai chuan asipai te chu an mang angin an CIMM maya he imbe na hian chakjok po omlo khopin thisen a chhuak na CMM a mi an thina CMM mai ani ti chuan an shwai tu te ve chuanin in be hian sot na anei lo ti an sha chu mai ba ka a hau takina heksakani ti an cheta a lelam ve te chuanin in rem na thu thlun zai an rel ta ani
ti chuan sangkha zaria somli pani September tha chuanin inremna thuthlung an sign ta a chu inremna thuthlung a minga chuanin Treaty of Chesul an ti a Ching China chuanin hei hi a hmu puin a hriat pui ve ve kani he treaty hi a hma ang bukhan a poimo ma chu chuan Ladakh territory te chu a siam fel veka tin Ladakh hi Raja Gulab Singh Dogra alram hnuai a opna hnuai a omani ti in remna thuwa chuan an ziak ta ni atira chang reng khanin Ladakh le Tibet hianin an lalram zautum khanin an mani inkara hian indawna inti boina anti chhuak ngai reng lova he Treaty of Chesul poimo na mei chu hei hi ni ta a he treaty hi China ina an mani rem tin an hnuai le an mani en thli thlaina hnuaia an sign ania chu wangchuan Akshay Chin voinia China in kan ta ni tia an soipo hi Ladakh rambiala omania chu mana chang rengin India ram hnuaia om hi alo ni ta ni khati hun lai khanin British Empire chuanin India ram hun zau taka lalram anron dina chu ta chuanin Ladakh po chuan optel ve ni Ladakh an optel ba ka Ladakh le arambiala boina zongzong po kha an optelin an ro chun ve vek poka khati hun laia British lalramina an hlauber chu Russia khani Russia khanin lalram kha zauna sem maya chu wangchuanin British khanin Russia chuanin chimlama changin aron noranga chu wangcha an lalram opto sa zongzong te chu an thun hnuaia an da vek kha an hlawani historians ten the great game dia an soi chu lo in chantani heng ram optu pani te hianin tactic shang an lo panga chu ta chuanin ram en thli thlai turin mithiam te an tira tin spies mong sanga hin siam te trader sanga sumdong mianga in siam te anoma tin aru garala ram in rel bolna wazira chu ta choi imbiak na wasiam tu te anoma kong shang khanin ram in en thlakna kha an galpui ani heng lalram pani te hianin lalram pakhat zok ina a thlen ma lova thlen khala thu lova nei kha an tumani zela he geopolitical threats indawna lian tak mai hi British chuanin map zirchiana information rin tak mai la khom kha ati tur masani ti asheta a kumsang kha zaria chang khanin history a shatlar hat ni turin map siam na chu an thok chhauchan ta ni ti chuan British surveyor le explorer te chuanin hun hlawom tak te chu an fanga chungzinga chuanin Ladakh te Akshay Chin te Sukhum Bhutan Himachal Pradesh le North East region te hinia voinia chuan chunglai mun chu Arunachal Pradesh te kan shatlar te hian lo ni ta ni tinan mani puibom tu Indian explorer Nin Singh Rat le Kitan Singh te chuanin an nun na thapin British surveyor le explorer te hi an puya sumdong mi angte philosopher angte monks angte in anin thuam danglama mun shang an tloa Tibeta te lutin China ina aram oppa te an luta chuta chwa aram bial omdan te luilwan dan te tlang omdan te chu uluk takin an chin chhia veka he expedition hi history a avoi khatna atan ram omdan chiang taka hriat na haloni tani luilwan dan te tlang te ruam te le thir shang a inzia dan mo na manra poimo takan lo ni ta a mase British Empire chuanin ramri omdan te le boundary te engangin nge omti ringot kha hriat adu tok lawa achan chu heng ram lian tak China le Russia ina ramri ani pui ta hian a hlo omzia an shiani chu wangchuan buffer state ramte independent ma se British ina an opthei a chenom ram India te ne na in ngai taka om chu din a thain an shetani heng buffer state pani poimo tak te chu Sikkim le Bhutan te hin ni a ti chuang kumsang khazaria somruk pakhata khanin British Empire chuanin Sikkim le ramtan chuanin Treaty of Tumlong a siam ta chu apoimo na chan chu British ina op India ramtan le Tibet op tu China te inkara remna a om theina tura state la om khani chu mei chu ala du tok law British Empire chuanin Treaty of Sula kumsang khazaria somruk panga khan Bhutan nen an siama aram rite ne na in lungrual takle remna le mwana om theina turin heng thil zongzong hi ma anlo le lok fekani heng buffer state pani Bhutan le Sikkim te wanghianin British chuan aram op India chural mong takina om tir theita chu a chen omram Russia le China lakachang aven himdanani chuti lain Ladakh lama chuanin boina te naw alo oma
kumsang kha zaria somruk panga khanin British surveyor William Johnson chuanin boundary line siama chu voinia Johnson line kan ti hi nia chuta chuanin Akshai Chin chu Ladakh ram chhunga chuan arin lut veka chu India ram chhunga ani khati hun lai khanin China khanin he Johnson line hi andau dale mo ampom thu an soilawa amai ro chu he boundary line hi voini thleng hen alo poimo ta MMC ani amai ro chu kumsang khazaria somkwa pakwa khanin George McCartney chuanin line thar siama rod le ta chu ta chuan Akshai Chin chu atam zok chu China ram lampanga ada ta heti un laian China hen an pom thu le pom lo thu an soilem lawa ama ero chu he thilawang hen voini thleng hianin Akshai Chin hi khoirama ngeom ti in boina a pha ni chuti lai chuanin Eastern Frontier a chuanin boina alawom velia chu voini Arunachal Pradesh kan ti hi ni kumsang khazakwa sompali chuanin British Empire chuanin heti lai hmuna po hianin ramriven himna achul thu an sha Tibet representative te chu Simla chuanin hmuwa hemi kumve hian heta hianin Simla Convention chu an sign ta ani hein hmuna hianin British aya thuron soitu Henry McMahon chuanin idea lawom takle paisen thak tak mai aron thoa chu Tibet hi hmun nia chenni seron dini apakhat na zok chu Outer Tibet antianga Lhasa achangin Tibet sarkarin na en kolanga China sarkari nam puibok do nani amai ro chu China sarkar hianin direct takin thunei na anron nei lo thungang tina pahni na chu Inner Tibet antinga chu ta chuanin kham le ando te po ahwam vekanga heti lai hmune ro hi chu direct takin China in anron enkolin anon thunun don thung ani amai ro chu hein rem na hianin thilpoimo tak mai pakhata oma chu British India Empire le Tibet chuanin anram ri te chu chiang takin antilangin antifel turani ti hi sumi ti hlotling tur chuanin British negotiator Henry McMahon chu Tibet representative nen chuan chudunin anram ri tur chu chiang takmein anzia ka chu ta chuanin Himalaya tlang sang taka changa a chevel zungsong te chuan rin luta hengram ri anrin na hianin voinia kanshiat lar tawang Arunachal Pradesh state mi hi India ram chunga rin lu ania he boundary an siam hi voini thlenga kanshiat lar ta kem mai McMahon line chu aloni ta ni atira chang renga he Simla Convention na telve Chinese representative te point he line an siam na hian engma soiboye mo pomlo an nei thuan soilo he treaty an siamia tira chang reng khanin ramria boina omlo na tora fel taka hinrem taka anlo siam kha ania amai ro chu anhuluka Beijing chuanin hei ampom puilo thu anon soita a Tibet hianin an mani thuin hetiang reng a hianin thu sign theina an nei lawa China pompuina tello chuanin engma anti theilawani anon tia chuwang chuan he treaty hi British le Tibetan sangha zakwa sompali khanin an pahnin kara anlo sign ta ni chuti lai chuanin British Empire chuanin Tibet chuan anma ni du dan angin thutlukna an siam theya thutlukna siam thei an ni bok ti in alo pompui thunga ti chuang kumsang ka zakwa somli pasaria India in British Empire changa independent amu khanin he McMahon line hi alapom renga chuwan chuanin northeast area te east area shimshima McMahon line hi ramri ani ti in an soyani he thua hianin India ram Prime Minister Masaber Jawaharlal Nehru pokha ading hel ema India border chu ani angin ania map lo poni se ti in lo soi hialani ama ero chu China chuanin chu tiang zong chuan an lo thir ve hau lo mai kumsang ka zakwa somli pakwa Mao Zedong Communist Revolutionary wanti nu changkhanin People's Republic of China chuanin British hunlaya ramrian lo siam to zong kha engma ampom lo thuan soya Mao chuanin streety shang an lo sign to sangkha zaruk somriat palia changkhanin sangkha zariat somli pahni thlengte tin sangkha zakwa sompalia Simla Convention na an lo sign to te chu China tan affair lo ema thilten om mayania foreign imperialist thawin China andu dan dana minti antumna ni ti in lo soya China chuan ramri hi history apo adik takle almani na ampom ang chau hi ramri atan apom donani ti na soizui bok
chumi omzia chu China chuanin man lai chang to a me pan lo siam te in rem na thuthlung an lo siam to zong zong te chu an ma ni du dan ang ni lo te an ma ni pom zong ani lo chuanin chu chevekin an du dan danin anon siam chhun zom le don ti na ani voinia an che dan ang deuh hian entinan South China Sea 10 dash lines a oman ti awanga nasataka an che dan te Taiwan an runa nei an tum dan te le an ram chenom an ti boy dan te chang hian a sha thiam thei mai ome heng an thil pom du lo le ril taka an sha thiam du lo lui awang hianin voinia chuan Arunachal Pradesh chu ram in chun na hmuna alo changta India chuan kumsang ka zakwa sompalia Simla Convention a boundary line an lo siam to chu voini thleng hian an la pom veka kong sang sanga in nek na le in pom ton lo na o mas la heng ram pahni te hianin chian cha kan ni e ti in an la soi ta chewa Prime Minister Jawaharlal Nehru khanin Asia rama ram lian le chak tak pahni te in kara in chian chat na om hi a hluin apoi mo hle ani lo ti china United States in UN Security Council a China aya seat latura anti po khanin Prime Minister Nehru chuanin a seat nei tu tur dik tak China in an nei kha chazo kolom ti in alo no lani amai ro chu he a thil ti hi voini thleng hian aram mi te chuam poi an ti in anin chhir em thung ani hetiang taka India an chunga a thatlai hanin China chuanin chu tiang zong cha thung rul ve lawa hetianga indor na chataka omre ka moti lai hianin China chuan a sipai te chu Tibeta athon lu cheu maya heti lai rambial hi opa nei atumani Tibet sipai tlem te tan chuanin China sipai lodan ne kha thil har sa takania karlawa antlom tamaya China chuan Tibet representative te chu 17-point agreement point som pasari inrem na sign turin atia heian Tibet chunga thuan neya an thu hnuaya an da a an hne ani ti en tirani anu kum sang ka zakwa somnga chuanin China chu aram of Tibet chunga chuan anun rongin akhir tula Tibet culture te an zalen na tele an sa khwa te chu obbe in na om chawa anu a phei chuan an ro rel dan chu sheom ti chin le twar theilo chin an lo nei ta a kumsang ka zakwa somnga pakwa ron in her chwa me chuan chu sheom an ti na chu aron puak dar ta a Tibet chu Chinese chunga chuanin an helta a anun na him turin Tibetan spiritual leader Dalai Lama chu India rama aron tlan che hialani kha heti chung hianin India chuanin China ne na anin chan chat na chu ti nun zela tuma kumsang kha zakwa somnga khanin Nehru sarkar chuanin China sipai Tibeta omte hne na bu ton sangni zanga la ya thona achan chu khati lai khanin China sipai te nan thillak lu na hmun kha dan pinina omwangani India sarkar chuanin hetianga chat achwa nundan moi tak alantir zel chuanin ram pahni te inkara hian inkung kaina chazo ka om chau zel aringa vandwai thak tak mai in India in China chunga chat an chwa na hian ani lo lam zong te in thu asoya China chuanin Nehru sarkar chu an nui so a sarkar chaklo takani ye antia sumei baga Prime Minister Nehru chu angai to na te hi amanga mi a ni han la ti zuiani India in China chunga na sataka chata chwa lai hian an shat lo karin an hnunglama changin China I ro chuanin chan na satakin an lo kho ve a China chuanin kumsang ka zakwa somnga pakhat le sang kha zakwa somnga pasaria khanin akshai chin India ram chunga chuanin kong anron sialta chu kong chu sumdon na konga ta na poimo tak mai ania he kong hianin China rama Xinjiang le Tibet rama hol tlangani he kong hi voinia chuanin G219 highway ti shatlar hi lo ni ta a China hian he kong zaw le lian tak mai hi India shat mi alowin alo sa ani India hne na phalna po adi lobok he kong an siamani ti po hi India hianin ti pal thil thu in an sha chawani kumsang kha zakwa somnga pasari le sang kha zakwa somnga pariat inkara khanin India sipai pakhat chuanin tumlo de umain Chinese newspaper a hmuwa chu ta chuan he kong G219 highway hi siam zo ani ti a hmu chhuak chau zo kani he thu hi Prime Minister Nehru an han shiat phei chuan mak ati mai ba ka athin kharim em maya me pa chuan akshai chinte Arunachal Pradesh te India hnuaya an omani ti in thu asoi zuya China chuanin an rin lo zong dei main an ron changa
chu kum sang kha zakwa somnga pakwa ania hemi ma che hianin Dalai Lama chu hi India rama asahim na turin aron tlana chu chuan khovel makti a hlo buka Chinese Premier Zhao Enlai chuanin Prime Minister Nehru hena chuan lekha khongtak main aron ziaka chuta chuanin British Empire ina anlo siam Macmillan line te chu ampom velawa chungzinga chuan Arunachal Pradesh po hi atel ti in an ziaka chu mai baka Ladakh ramri te Akshay Chin te hi siamfel alani lawani ti in an soibok heng ram pahni te anin dorton na chu thinrim na in alo changjauta a China chuanin ramri an te na chu ma sanga changa caravan hoina an kalkong Akshay Chin hian a huam veka chuwang so hetila hian ramani an tia tin Tibet po sa khwana changin an han en chuanin Tibet le Arunachal Pradesh po Buddhist monastery te oma chuwang chuan hi rambial khadani ti in chananon khole boka Suti lain India ve thung chuanin British ina aron ophun lai chang to khanin ramri chu fel taka siam rem alo ni to a chu in rem na te chu sign vek an ni to boka he hi kan pomani an ti ve thunga kumsang ka zakwa somruk pa chuanin Premier Zhao Enlai chuanin Nehru hne na chuanin rem na aron soya sumia tan chuan package deal ti in an soya he package anon soidana chuan China chuanin Macmillan line hi Arunachal Pradesh ramria omani ti hi kan pomang ama ero chu Akshay Chin hi China ina thununa ni ti hi impom ve thungang aron tia chu Nehru chuan alo hnolani asoidana phei chuanin India hianin inchi khat po hi aramri hi atol sondon law ati ve tlatani kumsang ka zakwa somruk pakhata phei chuanin ram pahni te inkar chu aso sang zela disputed area munshang shanga chuanin an sipaite veve anda a heng sipaite inkara hianin inchal tawda athlengun hle maya kumaron vei phei chuanin athlengna sate tela rampani te chu indo machon mai thei turin anom chin hiala October ni somni sangka zakwa somruk pahnia chuan China chuanin rinlo tak main indona aron ti chhuak thota chuti lai chuanin khovel pumpui chu Cuban Missile Crisis awangkhan an lo buaya People Liberation Army te chuanin rambuai mun hia chuanin sipai te chu an tir thuta India sipai in ring lo le tlem te chu an va beita a India sipai te an tlemem wangin China sipai te chu an hne lawa chumi wang chuanin Akshay Chin plateau chu China kuta a umta ni chuti lain kho chaklama China sipai te chu Macmillan line ron ton tlangin India sipai te chanmun chu an ron hwal beta Namkhucho Valley a chuan anin pong nekta a Nasa takin laudawin laubei ve ma sela India sipai te chu an tlem ba ka anral thuamte abei tham ema China sipai te chuan Arunachal chu anon lata an hunatan tawang an mangzuya Indona kha atoi viau nangin arab thakin ha thak ema ni India sipai sangte lanthia man an ni boka nasa taka soi sakto kanom boka Vani thak tak main China chuanin ceasefire November ni somni pakhat sangkha zakwa somruk pahni khani na puang ta a makte umain tawanga changchuan asipai te chu nuk chhuakin Macmillan line a changchuan an chhuak ta veka Arunachal Pradesh chu India ram kuta chuan a omle ta a ma se Akshay Chin ero chu China chuanin India kuta a hlan le to lawa heti lai mun an ophi square kilometers in thum sang riat la ya zawani Voini thleng hian an opa India kuta an hlan zui talaw heta changche hianin line of actual control LAC ti chu alo piang ta a heti lai hi military border ania ram pahni ten an ram an ven na hmun poimo tak ani chhauta a he line of actual control hi China le India ina ram ri an pomtlang don ani lawa an ngai dana chuan ram ri kha ashan ve in a om theya chuwang chu heti lai hmuna hianin akhat to kim boina a chhuak le zeu chin ani Sangka zakwa somruk pahnia za thak taka India atlom hnu khan India chuanin ramriya asipai te thom chat chu napui bera anei ta tin abik takin China ne na anin ramri na hmun chu aveng uluk zual ta ni chuti lai chuan China chuanin an hna chu an thok zawin an shia mawina asoi dam phei chuan China chuan India chu zirtirna kan pehlakani kha atia Heng ram pahni te inkara hianin remna ahan omchang po hian rei hi adai lo em china kumsang kha zakwa somruk pasaria khan nathula chuan boina a chhuak le a heti lai hmun hi India ina aven him Sikkim ania tin ale lama China na thunun Tibet ani thung
kumsang khazakwa somruk pahni anglo tak main hemi chu mai hi chuan India chuan asipai te chu inra ringin alo da sa aral thwama da thaboka India chuan lo do le turin alo inbuat sai sa vekani border fencing chungchanga anin hnial na chu silai me pwa nei na chunsom ngala lelam polte chuanin mortar te machine gun te an hmang chunzoma nasataka inka na athenga India point nasatakina kap let ve boka heta hianin India sipai somriat an thia China sipai thi te hi aletin an tamzo kani anrin dan chuanin China sipai za thuma changa zali in karbor thia ngai an ni mitam tak an chanin sum tam tak sen ni bok ma sila he na thula himbe na hi India tan chuanin psychologically in hne na an changani China hne na India hi border ati bai mai chi ani to lo ti thu an thon na pakhat ani ve tlata na thula anim be na hianin mundanga India an chaklo theina lai ati langchang le ema chu Himalayan Kingdom Sikkim bula Siliguri corridor chicken snack ti ya shatlar bokiania hetilai hi kem somni panni leka zawania hetilai hianin India rampum puile north east apo na kongom chhun ani he corridor hi la kemo danpin ani chuanin India north east te chu tlopo theilawin anom don ti na ani chu hemi wang hianin India chuan hetilai hmuna hianin security po ati cha em ani he Sikkim ram hi kumsang ka zakwa somsari panga khan India chuanin referendum pakhat awangin aram chunga apom luta kumsom chung te meu mai kha China chuanin he hi apom lawa alodo dal charani chuti chung chuan heti lai mun ni ala der thong em thawani heti chung hianin China hianin strategic point shang te hi arombe launa alian emema dokla indawna omsang ni som pasaria mi angte kha aronom le launa anase bokani sangkha zakwa somruk pasaria nathula thisen chhuana nasatak a omnu khadin ram pani te hianin thisen chhuale hi an hlaudun ve a tin China hianin aram chunga boina cultural revolution alo nei ve meka chuti lain India po indona shang Pakistan ne na anlo nei da wakte tin aram chunga ama a boina anei shimshima wangte in heng boina dang hi an ma chon theiri lawani ti chuan ram pani te chuan anin kara borwak sausang tur wak dai chu an lo tum dun ta a kumsang kha zakwa somre pakwa chuanin ram pani in kara chuanin inti boina le tension sang tak omlo na turin thu an thlunga chumi atlotlin na tur chuan kumsang kha zakwa somre pariat khanin Rajiv Gandhi chuan China lo han tlo hialani kumsang kha zakwa somkwa pathum le sang kha zakwa somkwa paruk khanin ram pani chuanin in rem na thuthlung an lo sign ve ta a chuan agreement minga chuan peace and tranquility agreement ti ania he hi ram pani te inkara remna le mwana om theina tura sign an ni heng in remna anzia poimo tak mai pakhat chu no guns rule hi ania silai me pwalo ti hi ni chumi omja chu ram pani te chuanin line of actual control bial chung kilometer nia silai an met puak turani lo ram pani te hian an sipai ten silai agveve ma sela ram ria inti boina te inshat thiam ton lo na te a omani point silai an met puak turani lawa chumai ba ka anin ma chon reng in silai met puak tu anom turani lo chuwang chuan inti boina te in hir ngau na te a omani point anin pe te mo anin voate lungte anin voma tiang tenin hlap mai turani tu man silai an kap ma sa turani lo hedan hi amak fiao mai theya amai ro chu kumsom chung te me mai khanin hedan hi an lo mangchang kai em mani hedan hian in hir ngau na le in hial na te tham te chu in hial na lian tham a chwalo na turin alo veng him tatani kumsang kha zakwa changa kumsang hi inkar chawa khan heram ria hianin China chuania infrastructure te ati changtlung sot em maya ram ria thil thatak tak ada chawa chungzinga chuanin kongpui te asiama airbase te adina Qinghai Tibet Railway lasa thlengkal sangni parukhanin alo siam bokani tin ramri hedilai bora hianin frontier villages alo sa chu civilian se omna tura duanan tia amai ro chu sipaiten hei hi arem sanga chuan an manarinom heng infrastructure shang awang hianin China chuanin LAC borvel hanol sam takin achet la theipa ani chuti lain India chuan atluk lo em maya
kong te a che em maya nge a che tur sa hena da shim an soidana chuan in de na kong a ti chet na chan chu China ina hol sam taka anon lu theilo na turing kong cha ya kong chha hi an da lui ani an tia tin chu ba ka bureaucracy inefficiency awangte environment hum haldu awangte in hetilai hmuna hian infrastructure China ina an da hian an da velo ani henga wangte hian Indian analyst te chuanin kum enge mozat liam ta khanin ramri te hi thuam cha infrastructure te ti changtlung ve turin sarkar an lo ngen china India sipai te na an mun tur an vathena ni enge mozat an lak lai hian China chuan su tiang mun thleng tur chuan dar ka roi lo te chaw an mammo thung chin sia chu wang chuan a inkar a zaw em ani India chu kumsang ni hnulam abik tekin sang ni sombora khan har chhuak ta kongte asiam cha pon lammi te a thopuya border roads organization te nen kong siam chat na an thoka infrastructure a China in India in ma son veu ma selamidam takin India an hlapui zo ka chu China ina a tactic a man chin dan hian ya chu salami slicing anti hi ni chu China hianin border a hianin ram chu te a chen somin te a alakhi ani a PLA te chuan zoin malam an pan chetanga khotwal mi te le India sipai te kal theilo na turin an siam zelanga an hu rei lo te a chuan hetilai chu a ma de chang to in China ramalom an ti chunzom zel tur hi ani a heng ram te a an lakhi nakina chuan ram lian taka a chhuak thei si ani kumsang ni som ni khan Galwan Valley a chuanin Indian Army te chuan Chinese Army te chuan zoin LAC chu anron luta ramri an ron zawani ti an hu chhuaka internal sourcing a soidan chuanin Indian Army patrolling troops te chuanin mun somruk panga atangin mun somni paruk chu an hlawani ti an ziaka chu Eastern Ladakh ani China sipai te chuan India patrolling troops te chu munenge mozata chuan hetilai chu buffer zone nia kaltlang theilawani ti in an lo narkir china amai ro chu hetilai mun hi ama dei to achangin India patrolling troops ten zalen taka an lo patrol na mun kha ani reng sia heng strategic areas poimo tak Depong's plains te chu India chuan in sang hi som pathuma jangkhanin avatlo po thei to lawa tin chu mai ba ka pengong sote gorka te chu India in a khoi thei to lo na turin China ko ta onom chhauzui ta ani heng tactic hi China haina ram zaunan amang changka in amang thiam em maya hun kal to a ram rian lo siam dan te chu chiatin ram ming te hun ming te chu athak zela chu ta chuan aram chunga rin lu zel mai ani kan hun local tura po hen hetiang tactic hi an lamang lawang ti a soi theilawa chumi tan chuan India po na satakina import sa ani he zona China hi aron lut lenga miron beile do nem ti lam ai ma in engtika nge China hian min bei turin aron lunan amanang ti hi ni heng ram pani Asia rama ram lian tak pani nuclear power nei ve te hian engtika nge anin dawang ti hi apoimo to zoka engtin nge anin dawang ti lam ai ma in chu chuan thil hlau thonom zok aron shing chhuak angem amai ro chu China hianin ramri aron zawa ramdang te aron be hianin thisen a chwa ve kher lawa kong siam nan te manga kumsang ni som pasaria doglama po khanin chu tiang chu alo thlenga Bhutan chuan in China ina kong a siam na hun chuaram chunga ni atia chu wang chuan India chu ronjan pui turin angena India sipai te an han kala ta chuan in China army te nen chuanin mai chana biang le biang insideu thoin an hanin machon na ni kha heanin machon na hian thani lai maya oa tlema indo na lian thamjok a chok chhuak lo chawani ti chuan ram pahni ten diplomatic level a imbiak na indor na an neya China chuan a kong siam chu ati topa India po chu ale le ta ni kumsang ni som nia khovel pumpui COVID-19 buai lai khanin China chuanin asipai sing hi chuang chu Ladakh border a chuan a thon lut chewa pengong so luibula ania hetilai hmuna hianin ram pahnih sipai te hi an petrol china ruam tamtak fingers anti bula ania China chuanin anom na hmun chu malama son shetin India an petrol na chin le ni dangpuan lo petrol phone na chin chu an lo dang chata chu tiang che chuan Chinese sipai te chuanin gorka te hot spring le depswa te po chuan an lo ti ni
India chuan rang tak mai in reinforcement athona chuti lai hmuna chuan anin hmachon le hloma ti chuan sipai te chu anin twal vuak ta lungte tiangte tin metal rods pereka chhutbur hmangte in anin vua zinga ron ni meu chuanin India chuan sipai som ni achana China chuan sipai pali lek chanangin na in soinangin source shang an han en chuanin sipai som li la ya lo chan ve ni galwana thil thleng awang hianin India chu athidarim emema China hi aring zo to lawani ama ero chu boina na sajok a chhualo na turin ami puite abeng daya ama ero chu mi puite chuan India chu a chan mun so ngeta nasataka dinga intichak turin an fui thongani hemin hu hian India le China chu inrem na siam turin voi enge mozat anin dora buffer zone te siambel anrota amaro chu he buffer zone ni India tan hian a him lowin a chalo zokani heti chung hianin China chuanin India ram chu tereute te a chena ram chunga lakbel ala tum ta fana India hian eng ang fakaware in nge ado theyang te hi atest ani ber amalama kan lo soito ang khanin buffer zone a om hia poimo mani ti le buffer zone hianin India chu direct taka China na aron run na turlaka apoya ni ti te kan lo soya India hi ram tereute te Bhutan te Nepal te Myanmar te Pakistan te Bangladesh ten an hwal vela hengram te hi natural buffer zone an nia China ina India aron be to turlaka loveng him tu te an ni chin masanga chang to in hengram te hian India hi anron on china amero chu tun hnuwa hianin hengram te hi China hianin zoimuang hianin aron thununin aron lei chauta hengram te hi China hianin zoimuangin aleya chen chu sum apuk tirin apui chewa chuta chuanin anrul theilo khanin anram kha acho sak chenani entirnan Myanmar sarkar point China ramachangin lon na satakin na puka arul theilo chuan aram kha China ne na khanin apezel ti na angani tin politically in ramshang kha apuya military angzong te khatyang zong khanin alei chauzela tin chung zong chu asot lawa engma ani lo chuanin thamna mangte in China hianin ramdang te kha aleita ni tundin huna peichuan Bangladesh na satakin China lama onani ti kan chet ome Sri Lanka la chuanin Beijing lei abana se ema Pakistan la chu China papet ani boka ramdang labang te hian engti khuna nge anzuyang ti chau hi anita heng ramdang sogina China anwa zom ve huna chuanin China chuanin phelte reute te a phel chuain chan chaudon ta ti nani Bangladesh changin illegal immigrants to India border state shang ten an tuara Pakistan changin terrorist an local rengboka Sri Lanka chuanin a port chau chu China na man thei turin a lope boka Nepal chuanin India a tho puina chin chu Beijing lama ason le thut to boka tikha chuan ngaidan enge motak chu isiam thiam to ngei ka be sei henthil zong te hi te angin langma sela nia liama tha liama kum a han liam meu chuanin India chu mun shanga zai thlerin alo oma thisen tam tak a chwa theita ani Bhutan hi lo en taila he Himalaya base rama ram te hianin kum enge moza chung chu India kha ama champui tu turin aron en china voini thleng po hianin alani renga chumi chu ani wangin China hian zoimuangin Bhutan lam hi a hoita ni satellite image changa alandan te mishang shangin aruka report ampek dan chuan China hianin Bhutan a hianin khwate adina sipai hun puite le infrastructure shang adin ti mo chwa ania heng hun poimo tak Sacred Bayon kan Ponchong Valley Bhutan sa khwana serle sangina hun poimo tak achan na huna chuanin China flag te chu zar pharinan lo omta a Bhutan ram te reute sipai tlem te le manruwa nei chalo tak mai chuanin ti theiwaka nei lo do dal mai lo chu adau dal dampo du lo na lantir kan do dale emo kan rama chon YMA te le NGO shang ten hetiang hi thleng to lo se kan du an tiang deu kha ni chu Nepal hanen le taila Nepal chu political culturally economically in India nen hian anin thlunzom maya amai ro chu tun kum hun reilo te chung khanin Nepal le Beijing inzom na hi anghet chauta riau maya China poisa enge mozat mai chu Nepal mason na turin alwang luta kong siam nan te infrastructure te airport le power plant siam nan te an manga
Nepal shwai tu te chuan Beijing ti lom tumin nasa takin tran an la a Tibetan refugee te chu an ram chunga Chinese sarkar te ti lom na turin an lo la luta tin report sang sanga lan danin Nepal territory a hianin China in mun engemaw zata buan khwarani ti hriatani boka thingtlang mi pui te le humla district ta cheng a khotwal mi te chuanin border a hian China mi te chu maktak mai in angkal tlang thinani an ti a chuwan chuan Nepal ram chunga hian zoi muangin Chinese hianin mun aron neya muang changin aron chanzel ti na ani ishethiam theimei tura kangai adot lia chuan Bangladesh hi ni kumenge mozat liam ta khanin Bangladesh le India hi aning kung kaina achachin emema politically economically po in anthok dun chinani mase kumrei lo te chung khanin Bangladesh a hianin China chuanin buaron khwara chuanin zomna chu nasatakin achangta a infrastructure nasatakin Bangladesh a chuan achang chawa deep sea port te an siama special economic zone te Chinese loan pek achangin an siamani kan soi to ang khanin heng lon an pek reng hianin fing verther takin an siamani ti hi kan shia ta na poimo chu ani achan chu heng lon an pek ram te hianin nakina chuan an rul theilo hun alom dona chuti huna chuanin Chinese sarkar chu aron pen lu tang an mani puitur ni lavin an ram economic thunun turte an rama rural tu aron ni theina turten aron zwang lu to donani henga wangte po hi anima na Bangladesh hianin dan lawanga ramdanga lu tam tak arama chang hian na thon chhuaka chu India rama an kala chu chuan an ram economic po aron ti boy mai ba ka khotwal mi te ne na inti boy na aron thlan china ni hei hi langlo lama India beih ani na le India chu munsang tam taka an zai thler zinga apeng pakhat chau ani China le Sri Lanka anin kung kaina po hi achiang em maya China hianin Sri Lanka hi kong shangin sumle pa in apuya amairo chu kha alon pek te poisa kha arul le theito lo chuanin China kha aron pen lutani Sri Lanka kha ilei ba zongjoi kangai da mangche apoi lewe atilaw amairo chu athil nei to sa te le aram in rel bolna te khanin thuaron neya ro aron rel theina turin aron pen lut mai ani Hamban Tota Port sumdon na atana port chatak mai chu Beijing kuda tu na hena to ni Sri Lanka hianin kumsom kwa poko chung Beijing ina man thei turin a ho tirani chutilai hmuna chang chuanin China chuanin a indo longte a thon chhuak thei to do na a mangchang kai thei to do na ni he thil hi India ina sha ta wangin South India lampang tuipui reng chu India chuan uluk tak le khau zokin aveng himta ani Myanmar po hi China hianin athunun na se maya Myanmar economy hi Chinese company te na anthunun alani le ta zela China chuanin ramria Myanmar helte chu sumle pa in achoma chungmi te chuanin Indian eastern border ra boina anon thlan chinin anon chok thau chin ani atobera chuanin Pakistan le China anthok dun hi ani Pakistan hi India tan chuan a hmel makum hlun ania tuna ero chuanin Pakistan hi China papet ani he anin kung kaina hi ramdang ne na anin kung kaina nen chuan adang dai thunga China chuan Pakistan hi ka iron brother ani eti in alo tlang au pui to a poisa billion tam takte alo pe in China le Pakistan in kara sumdon na tur kong siam nante an lo manga infrastructure chatak tak din nante an lo manga he kong economic corridor ata na an lo siam hianin Pakistan occupied Kashmir apaltlanga ani na taka chuan chu tilai mun chu India rammani ase heng zong kan sha thi vurtlang tuihnuaya imphum a chhip chau kan muang hi ania kumenge moza chung chu Pakistan hianin terror group shang India beitur hianin alo sponsorin sumle pa in alo chanpui na sa chin emema chung helpol housing a chuan Jaish Mohammed te Lashkar-e-Toiba te antela hengmi te hianin India leilunga chhiatna na satak anon thlantir china entirnan kumsang ni pariata kha Mumbai a khan Taj Hotel Bay ania sangni paruka pathan kota boina anon siam le a sangni sompa kwa Pulwama anon ti le boka chuan tun hnai maya Pahalgama khanin alo thleng le to bokani civilians engemozat poi soilo nunau poi soilo tam tak an thata sipai engemozatin an thi pha to boka
heng thil zong a thlena an hnu lo dola an hnung lama lo puitu chu tu te nge kan ti chuan Pakistan Intelligence Service ho ISI kan ti te hi an ni heng ho hian a big takin terrorist te chu an train a ral thwam man dan te an zeitir mai ba ka ral thwam te an pe a heng terrorist te hi India beih na turata na an ral thwam poimo berte an ni bok tuna chuan Beijing in Pakistan chu aron support awangin Pakistan chu a hmai na sai an ron hwaisar ta Beijing chuan Pakistan chu UN a diplomatic cover a petlata chumi omzia chu heng terrorist Paul support tu te hi khovelina sanction a shek lo na turin le blacklist a ada lo na turin aveng him ti nani chuti lain mi puiten an tuarna lo en vele taila Pakistan occupied Kashmir le Gilgit Baltistan a chuanin mi puite chu na sataka obbe an ni a heng bial te hi anina taka chuan India ram chhunga mi te an ni chuti chung chuan kum engemaw chen chung chu nasataka ti du da an tuara an du lo chunga thunun an nia obbe an nia tin kuthak te emo achang phei chuanin a chen phei chu an bo de zela khoi ange anom an chin shat ani to lawa mitam tak thi na a thleng bokani Pakistan hi China in ral thwa ma nei te zinga a siam ber pol an ni hial ome he aral thwam mang hian India chu voyenge mozat na satakin aron hliam thinani tuna kan soi zong te kha uluk taka ai han ngai to ai han en chuanin China in a strategy a man hi a hlo omzia i she thiam thei ome muang chang thom nei mi a si lawin fing vervek tak le thiam tak si in China chuan India ina asangoi zon puite reng chu aron chu chat ta mia mai ani India chu amaram chunga ama te a om turin aron siam ta a chen omram alo tho pui chin te chu zoi in aron ruk sak chau ta mia mai ani thamna mangte sumle pai puktira anram chu sak na mangte le strategy shang mangin aram chenom te chu aron la chau zela ti chuan India ram chung chu zoya ron lak atum chauta ani history siam danglamin Arunachal Pradesha mun chang te chu ming ron phwa danglam atuma tin Bhutan te dan lawangin kongte asiama alutlanga chuti lain Sri Lanka a chuanin anram te nei sakin an port te chu kumsom kwa poko chung te me mai an man thei torin an lautia Bangladesh ramria boina nasatak illegal immigrants mangin anon siama economic ronti chiat tumin mitam tak India ram chunga anon thon luta tin Pakistan a changin terrorist eng mosad India rama anon thon lut le boka tin Myanmar le India border a nasatakin helanda a chung ho chu an support a nasatakin an thuam chak bokania kongsang shangin India chu azaya atai thera a chunta chuk mai ani hi hei wang tak hian ania Chinese information indona an lo man chin dan kan sha thiama poimo na chuni hei wang tak hian voina tereute a miron zaina hi kan lo mu thiama poimo emema voini hi kan ram ri kan ven thei hun le ven hun cha chu ani achan chu nakina voinia kan ven lo chuanin hun lo kalanga kan ram ri kha kan lo chan duai chuan ti thei kan lo nei to don si lawa voini hi kan che hun chu ani min lo ngai thak sakawangin kalome